De Pasto, es un enorme placer estar en el corazón de la capital, celebrando y compartiendo este día tan especial con ustedes, de la mano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, la directora de la Fuga, Blanca Andrea Sánchez, diferente de Carnaval de Jaramillo, así como todos los aliados que hacen posible estar hoy aquí alrededor de nuestro carnaval, donde abrazamos justamente nuestra identidad multicultural y recordamos que Bogotá es el hogar de todos los mexicanos. Para iniciar esta la senda del carnaval, nos preparamos para evidenciar cómo nuestros artistas llegaron justamente a continuación, por supuesto, les contaremos ellos llevan më mirë që këtu e qona se borri kotu si u thash të tregoja ju në gjetë bukur si jam vlerë më mirë ikim që se sienta e kanë qa tregoju në dha Shumë qa bet kam shumë njerës të rishpisa këtu Allah kur aty iki një avajt 180 vetër ani që ika unë kur je aty bie ajos njerësit duhe budalli që e bërë e zuri levrekun po quna eci pak me lajka Allah Shive, sa i ka nga aty unë rrit lajfi rria aty unë qa bëhet Allah Hollandje, kupton di qa bëhet kur ikën që aty rritet lajfi njerëzit duhet budalli që Allah duhet shash qa rikot aty unë lot trup për zotin fix për të betohem u porria për ju aty të shikoni do në gjithë bukur thash do vinë shumë njerëz do shikoj qa rikot aty unë do mi rikti në kafe Che va a venire a trovare Një lutë të bëjmë mirë, faleminderit se emri statistikë ke po qatë bëjmë, se ke emrin aty. El aceite de cocaína es especial para aliviar esos dolores y enfermedades como artritis. Kur e çuditshme isha aty 130 veta, ika që aty shkoj 200. Kur e çuditshme Allah. Dios, la segunda totalmente gratis. arrivando lì nel punto che O çuna eci me lajka Allah. Po qafet faleminderit o buza po s'ke emër aty s'ta di emri Black njerësi e kupton ti Black njerësi unë shkova aty të regoj karnavalen më të bukur njerëzit ikin tani që i ka unë shkoj 200 veta shive qa bet e abit me Allah ta s'dojnë qera të bukra Allah njëre qënditshme re Allah qënditshme ku ti i kja unë se kuptoj TikTok-un minti qovat e koshju tuon ty se pozitiv po normal unë i kam pozitiv 200 veta tani unë i ka që atje quna ju toni të qikonit me karnavalen apo ikim nga zhurma ato lungo aha nga zhurma
Nga Prizeni, përshëndetje Uzer. Eci me like na bëni follow çuna se do ikim Brazil vlla. O vlla, po do bëjmë një video për ta ka brendin vlla. Po më rëmuj duhet a, e bëjmë nesër. E bëjmë nesër, e. E bëjmë nesër te pjaca. Ja, jemë mirë. O çuna ju negativa që s'doni, su pëlqen live i ikni ande ju. Ikni ande nga, nuk e di mos i zem emra unë, po e dini vet ju. Ikni ande ku ju shajnë. Ju negativa, u le dion fjerë si edha. Ikni ande ku ju shajnë. Struga. Edhe mi tuën qëtësi sot landi. Boqa bella. Ja, bismella. Edhe mi të të i tuën qëtësire. Nuk tuën shurma. Përshëndetje Allah. I ta veç i karikim se ra bateria. Janë minj me shkollë. Minj me shkollë, Duhet qëtësi. Dhe në bash pak shu i se konta kthej para prit. Sa të zirë karikusin. Prite, e kthej pak shu ja, e kthej pak shu. Vetëm mos e mbaj gjithmonë me kalama se bllokohet, pa lëvizje. Es maravilloso hacer que elaborado a base 30 sekonda Se ti të dorën, e? especial para esas personas que están en casa agobiadas de tanto dolor y Ja, tani po ma jep. enfermedad. E s'para se ta kthej këti nga mua. Një që kam të power bankën unë. Qa lodhem koto me festa, kësha për në i lojun. Kësha për në i lojun butalli, rria tje koto. Një që kam taka brendin unë quna, që do më qoj lekset. Gjusë pa lekë. Ja, se tu ndavë. Po quna, ecim qik me lajka, quna! Bëjmë i loj, Allah. S'kemi asje për loj këtu, Allah. Bëjmë i loj me Gjorgja nun. Bëjmë i lek, Allah. O Gjorgja, vamos, qualche partitas. Let's go. Qa rikotun, Allah. Sa putal të bëja loj në Τώρα εμείς είμαστε σμολάκια για το Λούγκο. Έχει δυνατούς. Το Λούγκο είναι, νομίζω, κατάσταται XA2. Αν δεν κάνω λάθος. Të ka për unë. Njerëzit tuan adrenalinë që nga tuan t'jojnë, Allah. Ούλτρα περίμενε να μπαίνω στο... 11,400. Ευχαριστώ. Παιδιά, δεν το πιστεύω ότι είμαστε με 400 like και έχουμε μόνο 13 άτομα. O quna! Na gjuhë Black. Faleminderit Black. O quna! Na gjuni në avion, Allah. Τζούμπρα, O quna! Qa έχει fesë το kur, αποδίκιο Allah. αυτός. Τζούνα και τζούνα. S'po di se s'toja Fernando, fare, quna. hello. Ξεκίνησες λέει με 80 ρεσί από το πρωί. Ισχύει.
Στα γιονιερή φάρα. Παίζει ρόλο. Τώρα έπρεπε κανονικά να έχουμε πολύ παραπάνω, Φερνάντο, thank you. Παγί θα είσαι τσίτσα του. Πάμε, είδα like, παιδιά. Τότε. Δημήτρη, καλησπέρα. Ριρίκο, ευχαριστώ πολύ. Παγί αυτό ήμουν. Ναι, κι εγώ λέω. Ναι, κι εγώ. Ούλτρα, Νίκο, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλά είσαι. Πριν θα το τσιπάρα. Έχουμε πάει σε άλλο level το live μας. Φεύγα πάρα. Πρέπει να είναι στα τσίτσα εδώ. Αυτό μπαίνει από σπίτι, μπαίνει. Κάποια διαμαντανίδα. Διαμάντι ρε, ποτσάτο, άτου άτσι, πάει φέρνω. Κοντοζυγώνει η ώρα, Ούλτρα, κοντοζυγώνει η ώρα. Llegó el Black Friday a Mercado Libre y los descuentos son increíbles. Παίζουμε με νύχια και με δόντια τώρα το δυτικό για να το κρατήσω. Γιατί έχουν ξεκινήσει όλοι οι μεγάλοι. Mercado Libre en Colombia Y me especial. La reunión familiar es la reunión. Artur, thank you. Llevas planeando tanto tiempo es el viaje. Ya se apuró. Είμαστε εδώ. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Artur, thank you. Amigo, una. Tito, due amico, dos. Πολύ σωστά. Αγγελική, καλησπέρα. Αγγελική, καλησπέρα. Esta amfinia rimpulo. Rinamulu. Ξέρετε τι γίνεται. Θα σας πω εγώ τι γίνεται. Μάλλον όντως έπρεπε να κλείσω. Grazie amico. Però aspetta, mi dai una sedia, una per favore. Για να Io έρθει devo τώρα telefonare μέσα. la signoria da là. Un momento, per favore, amico. Γιατί τώρα θα παίζουμε ωραία ματσάκια. Και τώρα έχουμε κουραστεί. Δεν μπορούμε να παίξουμε ωραία ματσάκια. Είναι ότι είναι Σάββατο και πολλοί βγαίνουν έξω. Αλλά ποντάρω και αυτό. Ότι πολλοί μπορεί να βγουν και να μην κάτσουν μέχρι τη μία. Γιατί πρέπει να βγουν. Λούφι, καλησπέρα. Hello, Λούφι. Οπότε σποντάρουμε στο ότι είναι Σάββατο. Και μπορεί να βγουν. Ή κάτι κάπως να γίνει. Λέω εγώ τώρα. Άμα είδα like, παιδιά. Άμα πάμε. Γεια σου, μυαλά. Ma ci sentiamo tanti sia non bene. Πάλι τρώει, ρε παιδιά. Πάλι τρώει. Αυτός τρώει πιο πολύ και από μένα. Lungo, thank you. Bye, Lungo. Πάμε να φύγω εγώ. Amigo. Lástima que tú no comprendieras que donde hay amor Brava, Chichamba. Sabes que eu nunca estive por lá. Tú eres mi alma, eso todo te lo he dado con amor. Antojos, caprichos, anhelos, deseos, todo te lo he dado con amor. Puma, perro, puma. Y tú estás Bom. Lexi aqui, meu parque.
Experimenta un nuevo lente progresivo Varilux, diseñados con inteligencia artificial que predice el movimiento natural de tus ojos. Varilux XR Series para una nitidez instantánea en movimiento y transiciones cerca a lejos. Varilux XR Series. Level. Haz que tu regalo sea memorable con Fleur Divine, una fragancia floral frutal de larga duración. Para la mujer admirable e inolvidable que deja huella por donde va. Regala Fleur Divine. Bočuna! Ser el perro más infiel de los infieles. Tienes que ser un hombre astuto y muy serio. No titubearte con tu esposa, ser prudente. No te relajes al abismo y acordar. Nunca te excedas en perfume y fina ropa. No des malicia que de conquista te vas. Si dejas pista que te vas donde la otra, mejor no lo hagas si no sabes simular. Y cuando lo hagas llega a casa bien calmado. Sé muy gentil y respetuoso a tu mujer. Si algo te sobra, llévale algo bien preciado. Y no sabrá que eres el perro más fiel. Claro que sí, mi caso. ¿Influencer? Si no crees, sto mangiando, scusa. eso lo hace el que nació con ese don. Ma stifi lasciato. El mundo sabe, tan solo aquellos que tienen la precaución. En las mujeres más infieles tienen las ¿Cuál es su nombre de TikTok? son cautelosos, son y que marido va a pensar que es un cabrón. Los amores clandestinos fui muy torpe. En mis jugadas nunca sufrí. Tan solo fui un medio aprendiz de poca mas por eso nunca volví a por mí. Ej, hai t'jap një leng rushi. Hai se paguaj unë te. Leng rushi tu. Do leng rushi. Amigo, ¿cuánto costa un suco? ¿Cuánto costa? 5-1? Se resume. Ti solo uno per me. Vieni. Cos'è sta roba, amico? No, esto. Sí, agua. Mandarina se llama eso. Ah, ok. Vieni. Buona cara. Grazie. Suave, amico, tranquilo. Momento. Lascia un po' aquí. E io me lo bevo con calma. Véalo. Grazie, amico. Ay. Ay, se quiere quedarse ahí en el suelo. Napoli dai Allah. Слушай, che tua tesana Allah. ¿Qué quiere? Solo un attimo aquí, per favore. Che io me... Oh, zoti, Venga, yo lo tengo, a ver. Zio jetën Allah. Ma no, aquí, amigo, aquí, mira. Espere. Bueno. Zio jetën Allah këtë telefoni. O quna, të ndenjë u shpi me TikTok-u dha. Rrumve s'qe nga gjella, njerëzit tua shpi dha. Ti, Black Shtata, njerëzit si tua. Si tua. Ta shijoj cigarën. Vetëmi, pa
Faleminderit. Ambulanca e Putallenjve. O quna, jetim qik me lajke, o quna. Po mit, po leri mitë, o blek, po mit, janë minj vetë dhe tunë, bëjsin beturina, e kupton? Ta beturinat, ja, ta janë plera, ma i plera, këta që mësaj mua, unë e dio firë, janë plera që i kam bajtu me kafera kim firë, gjysë ma janë beturina. A e kuptoni e quna? Janë plerat që kam bajt lungoj që kanë hapur sy tani këta cerrat që u rritën. Kur lungoj ishte në avion, ta janë cerrat 2 leksa. O quna e kuptoni ju? O qa kafe rakire, ata s'kafe rakis janë. Këta janë azilantës, se s'du me shajt azilantës, se njerës të mirë jemi tjetë. Janë 2 bira i Kosovë, dha. O quna, eci pak me lajke se do vemi prap atje. Toni me pa ju prap atje qa bet. Karnavalen, se tani fillon fest atje. Kërës po gjinu njëtë për një lojë dhe, këto fusja janë 8 prenotuar këta. Janë prenotuar, o quna, lozin tërë me... Jo, e po e pikë tu. Janë tërë zënë se po lozin, për me tërë janë zënë Allah. S'po më del njeri këtu. Që mali është aty... Qa kanë minë? Mindja, për mindja të pun kanë mindje talin. Ne me mindj lozin kështu i talin. I rofshin bolet lungët. Mindj. Ne jemi në Rio de Janeiro për një hava i thot klasi peshku. Lungë kënaqet me buza këtu, ju i bini me dorë mdeja. Ure s'po na del një për loja quna. Qa bëhet shue? Tu s'ka njërës për loja dhe janë tërë zena dhe. Ue, me keto losun dhe. Eci me lajka quna, kemi kontent 2 me natës, janë dhe 10 orë. O, mire kjeti kanë dalë. Ta marim ja të gjyshen e. O, Alesa, marim të gjyshen, bëj me loj me gjyshen. Ma gjyën e ekip. Prej 10, ka këdi lamës. Ska tjera quna, do t'a bëj me gjyshen. Ka këdi la, arasho? Хорошо. Отлично. Жизнь красивая. Спасибо. Да? Спасибо. Жизнь очень красивая. Спасибо. Дяли. Вот чуна. Улечка, спасибо. О, Бокю. Ты чтоб понимала, она никогда
не зайду. Когда никогда этот человек меня преследует 6 лет. Така, блин, Чуна, 6 лет. така, Меня блин. путают с сестрой, какие-то выкладывают видео непонятно. Написать нечего. Ciao amico, пишут grazie. какой-то Questo è pure con limone. Да понимаешь, ну этот человек тоже вот просто, ну я даже не знаю, я клянусь, у меня даже никаких эмоций. Я как-то, может быть, год назад какие-то были эмоции. Леночка, спасибо большое. Год назад, как я эмоционировал, у меня какие-то были эмоции, думаю, ну с чего этот человек взял, почему так, что случилось? А сейчас я понимаю, ну это человек уже все, это деградация полная. Полная деградация, ни семьи, ни... Сейчас топят блюзы сделала. Уже 45-я страница, если не 70-я. Девчонки лайкаем, у него сидят, девочки 100. Сколько у него народу много сидит, девчонки. Девочки, лайкаем. Маргошка, привет, привет. Это Како? Олечка, это ты про кого, Зай? Терри, умоляю, вот ты послушай меня. Даже не даже не вздумай. Почему? Потому что это кончик. Вот есть человек, женщина, там ошибка, а это конченый. Понимаешь, это не женщина. Я не знаю, я уже думаю, может мужик. Это какой-то черт, блядь. Даже не вздумай ничего не писать. Я считаю, это просто вот унизишь себя. Ни в коем случае. Это не дается. Я не знаю, вот девки с ней переписываются, и ответочку дают, я бы ей ничего не писала. Вот я сказала ей, это для меня просто, знаете кто? Даже не пыль. Это просто... Я не знаю таких женщин, и знать не хочу, и никогда им не пожелаю ничего. Обычно я говорю, здоровье, этой женщине я не пожелаю ничего. Пусть она живет. Вот просто живет небо, коптит и все. Потому что это яд. Это ядовитый и на всю голову больной человек, пьющий, кстати, очень сильно. Открою вам тайну. Там все, там деградация полная. Алисочка, не пиши Терри ничего. Даже не вздумаешь. А что так, я все правду говорю, Ксюш. Я не то, что как-то выставить плохо. Или что вы что, сами не видите. Ну как человек, женщина может затрагивать детей, мужей, сестер, сыновей, лишь бы про кому проходиться. Ну это разве человек? Нет, там ничего не осталось. Не то, что уж про женщину. Там даже мужского не осталось. Просто исчадие ада. Даже стыдно. Вот вы ей отвечаете, мне даже было стыдно ей отвечать. Писать. Тратить время на эту алкоголичку. Может, где ты мужик, Наталочка, я не знаю. Спасибо за подписку. Гипс накладывает. Сломали все-таки, Анжелик. Юрий, стыдно, Любашка. Левитули, Иренчик. Quanto costa una maglia, amico? Верочка, привет. 50? Да. Все, забыл. Дай секунд. Ну, что-то вчера Ленка разошлась, не знаю. Не, может быть, там уже темно. Где? Надо у него спросить, но он плохо по-русски понимает. 30.000, amico. Non tengo 50. Нет, благодарю. Dai uno per 30. Nu ca tu ce-am per 30. Eu mă stau mai. Poți mă pe ce ăla. Мне кажется, это Турция. Dove sta un posto a chi comprare una maglia? Non mucho denaro. Però esta non mi gusta mucho. Sono troppe 50. Ti ho spiegato. Andiamo. Малая, спасибо большое. Ascolta, ti ho spiegato. Ва, мы выиграли, ва. Забрали у тебя 2 вина. Io, babushka, poigi chic. Andiamo a comprare una maglia che non costa molto, semplice. Non mi interessa molto. Haide, mi giro. Dove sta il grande mercato? Però possiamo andare a fare un giro là o voi siete stanchi? Siamo stanchi. Non è arrivato ancora, amico? Certo che è arrivato.
No, perché tu andiamo da lui. Se volete andare avete da fare, andate. Conosce lui? Andiamo. Vuoi conoscere me? No, volevo conoscere te con un pusher, va detto no. Sì, dai. E s'ka gjë. Hajde burë, s'ka. Guarda che sa sonata. Ma jep smokte, do ta marr unë te. Ma jep tani atje. Jeta shikoj çilet kanë vllapur. 20.000, Le do ta marr unë te. Jo, Ata kanë vllapur. Nuk është kjo. Me lo dai a me per favore, dai. No. Dai. Do ta marr unë, burr të lutem burr. Nuk burr ma ler mua burr. O si qenga Allah. Sot është festa burr të lutem. Me mua jo ta thash. Burr mos ma pris mua, blim një bluze. Ja, i more lekë, do blesh bluzën. Se kanë dhare, ama se u fiksova. U fiksove te unë. Emi. Burr. Po qa kishte ky Allah. Ere se ka provoj Allah. Me mua tash e dite. S'ma folli belaja. Ta dhe tjetëri, jo fare ma. Po pse qatë keqe kam për festa Allah? Vetëm sot për sot. Jo, fare. Me mua jo, se unë